Council kilik nangti bokbom asongsi kaprek ratchari asong atum tami mithang ratchari jakong chephareng amai pedopon pangcheng tanglo jakong chephareng amayalong West Karbi Anglong District Congress Committee amai phu sar thekram sapen non kedobom hamren MSC anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timung ahin pen rat aphan thangnat kachingthur ason pipon pe pupen danglok BJP ke claim ke dam ke chokche aputhak rat ajoy lam thejai pon Dongkamukam Forest Range atum aronre atumaphan thengpi kanghu agari kinep dunlong non kewangji pai ni phai krepo aphipen lote inter district chilenglongpo Ada je sama men kalau ada laga. Kardom pili nilihnas news karpi anglong thanjia bang Islami monjumi telon pi non bertang ton tarjo panikha Antum hamra na konstitusi na leadership larang ko. Karbi Anglong Autonomous Council kilik nangti bokbom asongsi kaprek ratchari asong atum tami mithang ratchari jakong chephareng amai pedopon pangcheng tanglo jakong chephareng amayalong West Karbi Anglong District Congress Committee amai phu sar thekram sapen non kedobom hamren MSC anparta Karbi Anglong Autonomous Council EM Mongol Singh Timung ahin pen rat aphan thangnat kachingthur ason pipon pe pupen danglok BJP ke claim ke dam ke chokche aputha rat ajoy lam thejai pon forget target dalong de hamra na tore ne kilia teng lote chuki garang sa di phut le man ta mo sing ti mung ka tu ka hoy ba ke forget target sakuri ke bang adona rap ha de da ka hamra na konstitusi ave pina tum sina long du mo sing ti mung ti tu ke claim kan ba ke lasi job lo nang lagi muni tu ma auto la hiyo tum ke lasi nang tum la du theglong lo la da hamra na konstitusi long BJP sarkar la pen la so atimu ma ka ke claim ke chok la se development hamra na long banga jata be pin nang tum theglong lo lasi la halo no nang tum si la da leader chi thik nang ko la da hamra na konstitusi si alang li ka ha udam lo te is Karbi Anglong so da ka la da nang tum ma nang cho pai pan nang tum ma nang pai pan da ka hen na kim cho da ta bi lo da ke business amunit penake lasi hamra na so hamra na rat tuma ko pai ke lang no la lo bepari ya phati a lagi thi paman rong rat pachari phan pan ro la lo ro so phan ko pai ke lang no ke pura bepari ha plan district amunit da pura dak na ke pa ok jumori ma de lasi bepari ya phanti bepari pulong da jat klempo ha man tuta jorpo anti da jorpo be kronda jorpo follow kalilo ai staba mela kopi mali do munita jorpo bepari bina lake asolya bepari akereng akpi ke so munit ke lasi sondak taksi non BJP sarkar Karbi Anglong Autonomous Council ka charipo hala yo munit tu ban pini CMM kali tu manal tu ota durban chenglo hala so munit tu ka chokle ke chokche ke tangka ka tu pangling longle phelang chirai tekle longle phelang ka tu jo ha kar niliari sa ta media
kedam tang pai pai ni phai pho arni adap the ang prin prele aporahut dongkamakam rong supi forest atum tumpreng along aron re pen thengpi kanghu agari kinep dunlong lapen ke puthot ni phai troxy arni sita ihum agari nep dun thulong lasinon amat ke dongkamakam forest asai hem along anwan detlo lasila bangso thengpi kanghu abangphu amithang amat si driver lapen gari a number AS02 CC 6820 lapen ihum agaria number AS09 AC 9073 lapen lakadukawe athengpi aphai lahumni agari along athengpi 80 kb doji pusi ranger baidutpul rong hangpen therangke angno nang pachini dunlo lapen kinepdun abangphu dorsing inghi forester lapen dongkamukam forest range along claim rapet ari sangho tumjok jakpen chirap chito dunsi bangso aron repen thengpi kangho tumaphan nepdun longlo pusi pherangke angno nang pachini dun dongkamukam pen robinson rongpi health news karbiang long 7 early. August 7 early nitong dongkam kamarin sa staff. Ang parke kolonga subject of this staff ng country. Chelang si join operation kuri si kubor long si join operation dam. Pen labang so ahut khum ko ang iglo ni inam itum karisib dun no Ano 7 early hum no. Para pastirigan hum si. Tek long para tapos ng tawin. সাৰ্বজনীনকে আজি আমি দোকান পোহাৰ খুলি দিছোঁ 15 আগষ্টৰ পিছত আমি kedam tang ciklo jonpli corona awor kijum potpen ajok longri kachekap ki sungpenang an chitong ponnang lo bonta non corona akeso kijum chetpen ajok kirangji pai pai ni phai krepho aphipen lote inter district chelenglong popusi assam chief minister dr himanta biswa sharma ahin pen delhi rong supi along pherangke amai ke phapon ahut lamthe pangdakpon সেপ্টেম্বৰলৈকে আমাৰ টোটেল কেছ 500 তললৈকে গুছি যায় বা আমি মিনিমাম 1.5 কোটি মানুহক যদি আমি ভ্যাকসিনেট কৰিব পাৰো তেতিয়ালে হয়তো এসময়ত আমি ফাইনাল ইয়াৰ ক্লাস বিলাক পোস্ট গ্ৰেজুৱেট ফাইনাল ডিগ্ৰী ফাইনাল হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ফাইনাল মেট্ৰিকৰ ফাইনাল এই কথাখিনি আমি অকনমান চিন্তা চৰ্চাৰ ভিতৰত আনিম Karbi Anglong Autonomous Council ke parlo 11 nong lang pher MSC constituency angkang Kongjuk athoi Monsing Lektherong along kidu Rangsina English LP School ke paklar borji pu mathaponsi kedam tang pai pai ni phai kep arni local MSC Ramsing Timong ahin pen long e ke sampon Long A ke sampon amaya long BJP East Karbi Anglong District Committee Chunbang Madhuram Lekhe BJP lang pher Mondol Committee mai phu Dorsing Rongpi Dun mai phu Mohandera Kisan Morcha lang pher Mondol Committee mai phu Kehai Timong BJYM lang pher Mondol Committee mai phu Robising Phangcho Rangsina English LP School Thanbang ke hoi Dhonsing Dera Pencheng Lok Rong Arat Atum Chitong Dun Admission opens for Arts and Science stream at Global Junior College of Tundong Nambakalya Karbi Anglong.
Global Junior College offers more facilities like playground, library, computer education, less fee structure comparison to others, and it also provides laboratory for science stream. Learning benefits like creative education plan, helping good environment, loving and caring atmosphere, wide and varied curriculums, surprise activities. And for more information, contact 600783490/8638165568. Ini berita ke lapang sekarang ton pronik lo, lain bob temi hills news karbiang lo, kardom.